Ассалому алайкум бародаро. Поилкае ки сохтем барои шумо нишон додем. Хадам дута ҳамё истифодаи барам дар клетко. Ина якташ дар ҳами харгӯши нар мондагиай. Иҷа қиёс рехтан мегирам, иҷа хурдан мегирам. У яктаи дига дар ина ин харгӯш мондагиай. Ям калифорнийский нарай. ин ҳамҷа мондагиай. мехра. ман асосан харгӯшонда хеле обшикадагиам. یکی همی دو تا کلیتکش دارم تاری بوتلویکا قد ساختگیم. خواستم برای شما هم نشان کنم. اینجا دا فلاندرچو، دو تا فلاندرچای نارچا بچوی نمی ёяамоҳа зиёд шуда. ямон кас талабгори филандерчои нар боша марҳамат. яки ҳоли майдаам ягон я ҳафта пас иншоаллоҳ тайёр мешавам ба явчашу дӯкононе. ҳардушам нара. ин пайликаҳоро хай нишон дода будам то на автопайлика. ин рафтаги тамом нашадидаги хай се клеткаи да мероятташ. ин инҷода клеткаи нав сохтем, се клеткаи дига. ина овуш. Шмирова. На овощ. клетка сохтем, вали иншоаллоҳ малам якора мемонда иҷа. ин хай пайлко рафтаги. Ангуши барам нар я хайдидагим. инҷода мурда бача кошқати чакуш на 17-18 рӯза шудагиам. очаш اینجا خواهی کالیفرنیست که قطعی بچهش کارشون فقط تخته خواهی هست دیگه کار ندارن یا بیکار میمونن دیگه چیکار میکنن تخته نخواهی. اینجا فلاندرچوهای 3 ماه زیاد میساشون هم 3 کیلو زیاد
ягон кас агар талабгори фландр боша марҳамат, сеташ фурӯшие. Я модаш худамда места, як нару ду модаш фурӯшие. Сафед модае. Як тайнами бурак нарай. Дигарош модая. Весошон ай 3 кило зиёдаямаш. баранчо як пар мондагӣ, як нару як мода. Ина сиёҳ нарай, сиёҳ нараю алла мода, алла тарафи отаву чаш рафтагӣ мода. ё ду моҳа зиёд шудагиам. Вестошонам ба фикрам ай 2 кило зиёдтар. боқӣ сарбаланду хонаобод бошен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.